Fhethu afana hu songo tou hula u ya ngafhi fhedzi ndi yone vhukhudo ha vhana vhanzhi. Senthara ya vhana vhasina vhabebi ya ntlaiso yo thomiwa nga ṅwaha wa 2006. Senthara iyi ṋetshedza zwiḽiwa vhana vha tshivhalo tsha ḓana furaru sumbe nga kha thikhedzo ya vhaṅwe vha Samaria vha Katutshelo. Van'wani va tlhelela makaya mara i karhi swi vona ku We have 137 children, but our building is too small for all of them. There are even children who actually need a place they can live in full time, and it is hard to watch them leave and go home to a place where they live and sleep alone. Anything can happen to them during the night. Va senthara iyi vari vana fulufhelo Thonamende ya khou ḓo fariwa I ḓo thusa vhukuma kha u kuvhanganya masheleni ane a ḓo thusa uri vha kone u tatamudza tshanḓa tshavho tsha thuso na kha vhaṅwe vhana. Thonamende leyi loko yo kota ku hi pfuna hi ti-donation. We are so grateful for the tournament. We hope to get school uniform, clothes, food and an additional classroom for the kids. We are forced to squeeze them into one classroom or use a tree. We don't just offer them food, but also offer support to the children, especially the adolescents. Vhadzudzanyi vha Thonamende vari vho no ḓi thoma u wana pfulufhedziso dzo vhalaho dza zwifuko na zwiputo zwa zwiḽiwa. There are so many pledges and we have already begun to receive food parcels, clothes. Yesterday we've gone out to do to collect within our collection centers. So definitely it's going to be a great contribution from our society. Thimu dza malo dzi khou ḓo pfana maanḓa kha u lwela vhugwena ha Thonamende iyi.